Nema ljepšeg zvuka nego kad miris bagrema izmami pčele vani. U tom trenutku pčelinjakom zatreperi prava medna simfonija i sve izgleda obećavajuće. Ali priroda piše svoje note. Kiša je odradila svoje i ove godine i vratila pčele u košnice. Ipak, ništa nije slučajno. Ta ista kiša natopila je zemlju i pružila priliku nekim drugim biljkama da zablistaju u punom sjaju. Pčelarstvo nam pruža puno mogućnosti, ali je i puno izazova. Jer kad se ta silna vojska odjednom nađe zatvorena u košnici, a paša stane, nastaje opasna pauza i to može biti okidač za rojenje. Zato matici dajemo dovoljno prostora za zalijeganje, a mladu pčelu zaposlimo dodavanjem satnih osnova i građevnjaka. Kao i prethodnih godina, naša glavna paša je livada i ona tek predstoji, kao i mogućnost da šuma zamedi i ove godine. U ovom slučaju nije uspjeh imati razvijene zajednice samo za bagrim, i to naravno, ali uspjeh i izazov je sačuvati tu snagu, jer samo jake zajednice mogu osigurati sebi zalihe, a nama dati višak. Kao što sam već rekla, pčelarstvo nisu samo izazovi. Mnogo je tu prilika i mogućnosti da uživamo i da se zabavimo. Naš kutak za mališane nije samo njima zanimljiv, već i našim malim ljubimcima. Ali o tome ćemo detaljnije u nekom narednom videu. Do tada želim vam lijep pozdrav i medno.